Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo štrudlice sa mlevenim mesom. Pripremimo sve što nam je potrebno za testo. U 400 ml tople vode dodamo 10 g suvog kvasca, jednu kašičicu šećera. Promešamo i ostavimo 10 minuta da kvasac malo nadođe. U činiju sipamo polovinu brašna od ukupno 700 g koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini. Dodamo jednu kašičicu soli, nadošli kvasac, jedno jaje. Promešamo varjačom. Dodamo ostatak brašna i zamesimo testo rukom. Na kraju dodamo i 2 kašike ulja pa umesimo u testo. Izručimo na radnu površinu. Mesimo još par minuta pa podelimo na 4 dela. Napravimo loptice. Ostavimo da odstoje 20 minuta. Sve loptice razvučemo u krug pa sklonimo na stranu. Uzmemo jedan krug i premažemo rastopljenim puterom. Stavimo drugi preko i njega premažemo. Preklopimo jedan deo do pola, zatim drugi deo testa preko prvog. Premažemo puterom i ponovo preklopimo. Prvi deo do pola pa drugi preko prvog. Uradimo isto i sa druge 2 kore. Ostavimo u zamrzivač 30 minuta. Za to vreme napravimo nadev. 2 glavice crnog luka srednje veličine sitno iseckamo. U tiganj sipamo malo ulja i zagrejemo. Dodamo luk, malo soli i pržimo. Kada luk omekša, dodamo 500 g mlevenog mesa. Ispržimo meso pa sklonimo sa ringle. Dodamo biber po ukusu i so ako je potrebno. Uzmemo jedno jaje pa belance ubacimo u meso. Žumance ostavimo za premazivanje. Testo iz zamrzivača razvučemo oklagijom u pravgonik. Podelimo na 4 trake. Na sredinu trake stavimo nadev od mesa. Preklopimo testo sa jedne strane pa sa druge. Pritisnemo krajeve. Ređamo u pleh na papir za pečenje. Isto uradimo i sa drugim delom testa. U žumance stavimo 2 kašike mleka. Promešamo pa premažemo štrudlice. Izbockamo ih viljuškom. Preko polovine štrudlica stavimo susav. Pečemo u zagrejanoj rerni oko 35 minuta na 180 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!